Kapadasan ni Cubs at Marta sa napudno anagan tintay drama ita. Kumusta kayo manan? Welcome kayong agbuya kinagdangag dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsak ba iti drama makablaawa mampay ti Pamilya Fausto dita Victoria Tarlac from Ana Patricia Villanueva. Ni Marita Coquia, ken ni Melody Dumaging, kan dagiti agamana akanayon kanong agdangdangag, daroli kan ti anakdaan ni Liwliwa. Hello kada kayo amin. Kastiman nga roti kunani Cubs at Marta. Dear man ang biyanang, pay dramak man met dahiti kapadasak, wano kapadasan ti anak ko. Ti anak ko ngamin ti pagtarayan dahiti apakasaritaan. At nga ngamin imuna nagbalin na nobyo ti anak ko, kat Jack Cursonada Apulos. Iso ngayon pamuspusak ti panagsinada. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Ay na, Erneng lakay. Aglinis na dito'y balay ta sumangpet ka no ti anak ta. At kadwa na sumangpet. Anya, asinaw ti kadwa na sumangpet. Jay nobyo na ka no. Anya, ay, di ibagbaga na anobyo na. Anam-am muna iti pagtrab-trabahuan na. Wen, isong agdalos ta kababain. Ay na, nagrugit to'y balay. Agdalos ka ah. Namanuga ka naggapo iti talaw. Sa kamot lang kami nagdalaw sunada sumangpet a bisita. Di ka pa'y makadalos mo't kami dito balay. Naitala mapan makichistis Mr. Aramid di ta kakaruba. Maburing ag mangarod nga gigenlatan dito'y balay. Ay kat agdalos ka tapno saan ka maburing. Mala, agdalusak nga rodan ta nagdigusak pa'y numadamdama. Ay, inaksapi agpakulot ah. Ay, sikan tagdalos, tayo nakagpakulot bit. Ay, nagitakit kol-kolot ti una imaw. Agdalos ka kitain. Apay aya matartaranta ka launay. Apay masapol nga agpakulot ka aya. Wala, tapno napintasak mo ta masangputan jag bali na manugang ta. Anya, apay masapol nga agpapintas ka. Apay, agpaaram kaya ijagbali na manugang mau. Tila sasawamot. Tapno presentable mo da tao ah. Ay na, jak kaya tatagibas si tanda ta tinobyo ti anak ta. Isong agpurmata matiti husto ah. Nanang, tatang, iso ti ibagbagak anobyo kada kayo. Ni Utro. Ah, otro tinagan na, anak ko. O nanang. Palayaw ko lang tutro na Arturo ti talaga anakan ko. Ay, nagadayumat nga miniti palayaw mo tinagan mo. Mabalin mo ngamin aturo ko ma. Jak manam mo ka ni amang ko. Otro mo ti impalayaw na kaniyak. Ay, Erneng, lakay mo gayam to'y nobyo na. Tangiwat mo mamay. Pakaragsakan may ti makaam-am mo ka otraw. Agyaman na, tata. Mala, aginan na kayo palaan. Ta, amaw ka, nabandog kayo ang nagbiyahe. Siray, agpulis kayo palaan. Aginan na kayo, ta, agluto kami kaninanang yo iti pangaldawan tayaw. Wen, tatang. Apay akas jay Erneng. Lakay mo jay nobyo ti anak ta. Kahit, anya ko ba? Isong arot ti kayat na. Ay, utro kede. Otro kon kunam kat amom nga otro ti palayaw jay nobyo na. Inton manggag na ka. Anya nga tati kinayat dya anak ta ijay ah. Wano bak nang nga ta. Angam no bak nang awam maalugan na. Nag-tricycle da maasimungan dito'y balay. Jak amo In kadamaga intap no mapnag ka. Damaga no baknang. Nakaturog dan samot. Ita, damagan naman nagpaisaw. Kon aklaan mapan kamat, di ka lagbain. Ni Jere kumati ka sa ritak. Palutputak kumaan na imbag ngam nakaturog samot. Kasaritam tao no makariing da. Riingan ta ida no nakalutotan. Ala, tulungan nakit ni agluto di tayo tap no malpasan. Dalusam na kita natang sagpauta dito isidaan. Ayan jay nobyo manakaw. Adda ije balkon, nanang. Apay, anyat kinayat mo kan kwa na. Laklakayan, kinaya mo.
Ay ayatek ni Utro, wano Arturo nanang. Baknang aya. Ado ti sa ni Kwana, wano negosyo na. Wano pensyona daw. Saan abak nang ni Arturo nanang? Kan saan a pensyonado? Kanya nga rod tinangayatam kang Kwana nga eh. Kat saan mat nga iso tay gwapaw. Kunayo ata lumakayan, ngam idi ka ubingan ni Arturo. Ay nagtaer, jay nga rod ladawan na idi ubing pa'y tinakainlabak kan kwa na nanang. Anya? Ay, makulkulapan san ti panunot mo anak ko. Nagaduma ti babaraw sa mabalin mo apakinayatan. Nga mapay nga isupay. Uray kumanobak nang. Ngam saan mo? Ay, anya nga ti masakbayam kang Kwana. Agrigat kan tuwa ay ti sidong na. Saan nanang? Tanagagatmat ni Arturo. Anya trabaho na. Mangalap nanang. Ijay bye-bye. Saan? Ijay karayan. Mangalap nga. Mangamal ko na ma. Naimbaga no ado ti makamkamalan na. Saan nga agpapada nanang? No daduma, ado, no maminsan mo't basit. Kahit umanay nga roday ta pagbiyagan niyaw. Ay, ang mga nukurang tupe asidaan nyo ti makamalan na. Uray anyat ibagbagayo. Basta'y ayatek ni Arturo. Isuti kayat ko apaki asawaan. Diya kayat na jay. Jay nagan na lang outron ka kasla da problema kang Kwanan. Ay wan alaak tuman ti numero ti silpon na. Ah? Apay? Ay, di yung pagsasawan iti text. Ananang, kababain. Saan? Nagkuna pagsasawak. Basta alaak lang. At dala kayat ko adamagan kang Kwana. Saan ko nga ungungtan? Naimbag nga oras mo, Kumari Paula. Si kamot gayam, kumare Marta. Sumra ka. Ay, nahagyaman na ka. Ay, nakaumayak tanda umay ko ibagamare. Di mo't, agbirbirok kay ti boyfriend. Apay, adda maireto maya. Ada, mare. Gwapo nga uray lumakayon. Asino? Ni Arturo. Iso na lang ta sana bak na nga kasken ka. Nakurapay lang. Uray nakurapay, basta nasingpet ken nagagat, mare. Ay, wala singpoy na jay. Ken nagagat nga gamal. Ay sige man, yamamum to kanyak, mare. Ay, ada numero na kanyak mare. Alaam ta text-matem niya. Alaman nga rod ko, mare. Ado, tagar-aram dita. Ngampasig met nga ubing. Alanganin na, tamangan no isukat dakto. Isu aday taman lakay ti padasek. Asino ka din na ito? Siyak ni Paula Arturo. Kaya't kukumati makiamam mo kan makisiningad kan ka. No, mapalin na. Ay katuwan Hehe, day talagayam. Mabalinta ka di kita? Wan kaano kin sadino, madam. Nice meeting you, Arturo. Kastamot kin ka, madam. Paula ko namlat ako man kanyak. Di nakmadmadamun. Diya ko nagpalpalikaw pa'y. Tadi, bakit akon? Kan samsambutat ti panawan. Agbirbiro kak iti lifetime partner. Ha? No, kaya't Ayun, adagayam itad ko kan ka. Atoy, imported adilata. Chocolates kan toothpaste kas kada sabsabon. Pasig nga imported na kita. Impaw it dagiti upat asiman nga anak ko ijay abroad. Ay kat agyaman madam. Este, Paula. Adun tupay ti itad ko kan ka no sumaruno. Allah, kababain samad. Saan? Di kag babain. Tay ti mabit. Agasawatan. Anya? Saan ka di? Rabak ko lang. Ang no pumut no, awandakas na. Ate nanang, para kano kada kayo? Lay, anya dagita? Kan nagapuan na? Inregalo ni Utro nanang. Sabsabon, toothpaste, kan dildilata.
Nananay, itaman pa akong di regalo dayjay. Nangalaan na ngay kadagita. Kat ginatang na siguro Mabainak mo't amang damag. Nanay, aguray ka. Imported sama dagitoy. Made in sa bali apagilyan mo. Wen siguro Kat napananan ngay. Nagawi din. Tamapan ka no agkamal. Tano adda makamalan na. Yag na dito'y balay tasidaan tayo. Anya? Ano nanay? Adda tataulan ka asaw. Ni, bakit matkan baro? Ay na, da kumari ka taga kabangibang nga ilay. Kadwa na ti anak na baro. Mabitla nga tasabtak idawan. Nay, tantay mang sarungkarkan ka anak ka. Nay, sangwam ti bisitam Di ka pumampanaw. Naggapo ija abroad day ta lalaki anak ka. Ado ti kwartana. Kan gwapo. Kaubingan na pa. Siya gayam ni Johnson, mabalin ka diti umay agaram, ading. Ha? Pasensya kan. Ngam addan nobyo. Saan kayo pa mo nagkasar? Isa mabalin ko latat ti agaram, Ha? Ayun, sabong parakin ka, ading Cherry. Agyamanak. Aguray ka. Itikas na akinataer mo. Awan pa'y nobyam. Awan, ading. Sana kami naman agaram. Italang, tainreto na kati inak kanyak. Anya? Sapay ko tadapan na kaikarikin ka, ading Cherry. Amo na matgayam nga addan nobyo. Ngam agaram pa'y lang. Akat, man na ano kumaya? Saan kayo pa'y mo't nagkasar ka ni Utraw? May mayama lang nga dayo ni Johnson na pakiasawaam Ngam dayjay nga Arturo. Nanang. Apay awan sumgar adut-dut mo aya ka ni Johnson. Nagdagulit nga rod. Chat kanyak. Uray rabrabi, umawag. Mangipanagnak at talaga nga agayat unayan kan ka. Aklunam kay din. Anya, kat ni utro nga eh. Baybay amon dayjay. Saan kay mo lang agbagay? Ni Johnson, di may bagay kan ka. Sa bagay, nataer. Kan madlaw na singput. Isungarod nga aklunam mon. Tano agsubli ija abroad dayjay. Adun to ti kwartayo. Anyat ibagak ngay kin ni utro. Sinamo na. Isunto mo lang agbababae. Agbababae nga. Sasawin niyo matnanang. Kawan, ararman na di gayam ko. Ni Nanam a Paula. Mabitla nga. Ipabasak dagiti chat mi kan ni Paula. Isistoryaan na dito iti maipapan ka ni Utro. Makilkilig. Takanayon ka no ti panagkuyog da. Anya? Apay nga yakastamot ng ti ibagbagam, Cherry. Awan mo't maday nga inaramid ka. At damat gayam sa bali a babae akakuykuyog mo, utro. Ha? Asino, Mike? Di kan aglibak ni Nana Paula. Ha? Ay na, gayam ko lang na ijay. Iso tinakigayam kanyak. Iso abagbagayak lang mo't Jak mo't inaram. Nagkuyog kami lay tinamitlaw. Iso ti mangiliblibre kanyak. Jak kaya ta panunutan na asuplado iso abagbagayak latan. Basta, agsinatan utro. Da kayon ti ag-asawa. Tagbiro kakmatin iti sabali apakiasawa. Anya, ay san sikat ay ayatag Cherry. Di nakadisinaan Basta agsinatan. Period. Nagsakit ti Marukong ko, Paula. Sininaanak ni Cherry ajak amo ti pudno arason. Nagrabaw ba't ngamin arason di ibagbakana. Ala, di ka nagsangit, Arturo. Ina. Adaak lang dito, Saan ka abaybayan? Siyak, ti mangandi nga ikan ka. Kaya't ko tagbartag, Paula. Sige, agsangutan no kayat mo. Duata nga agsiyak. Kaasimat ni Utraw. Basta sininaan matlatan ni Cherry.
Talaga kasta. Mayat kit di tanaka-Amerisan dyan anak ta. Aywan, agsagana ka ta dumano ng na Johnson inton bigat. Ikasar na ka nun ti anak ta. Anya, ikasar na adago saan? Nabit na pa'y matla na gayan ayat. Mabalinan day jay. Oray ta nabayagan nga gamam mo kami iti inana. Amok ti ugali ti inana. Nasingpet, nagagat, kan nanakman na tao. Na, kahit, apay, di inana ayat yung mga sawa iti anak ta. Ay na, talaga nakapoy ti pan nakaawat mo, Erneng. Ti kayat ko asawan, amok ti ina ni Johnson, nasingpet, pagwadan a tao. Automatic mo na, akasta ni Johnson, timawid iti ugali ti inana. Masigurado nga raw. Sa nagapunta na singpet, tinaganak at nasingpet mo tayo ti anak. Ay, andaman kasta ngam saan nga amin. Agduduma at ugali ti tao. Ay, basta, madlaw man nasingpo ni Johnson. Panagbadbado na langan ka, madlaw ang nanakam. Natulagan ti kasarta, Cherry. Wan Johnson, jak ninamnama asikat ti makagasat ko. Talaga kasta ni gasat. Ado ti saan ang mapakpakadaan na dumteng iti biyag ti may sa tao. Wan nga rod, kat, agabrod ka kadimanan, kalpasan ti kasarta? Makitan to, dependen to iti sitwasyon. Kumusta nga tan ti anak ta, iti sidong na dyan Johnson? Di naman tumayagpasir di ti balayan. Busy da pala siguro ang aghan-honeymoon. Honeymoon palaan, kit nabayag mo tan analpas ti kasarda. Mano apulan ng tinapalabas. Kat ang mga no kaya da surpresaan da ta. Anya ta mom, nor urayan da nga agsikog ni Cherry sa danto agpakita. Di naman lang may sumarungkaran. Anya nga talaunay ay at ipakakumkumikuman da. Sarong karak kumadana ng kantatang Johnson, kailiw ko idan. Di ka rumor dito bala, Cherry. Padasam ti rumor ta makaraman ka man ng kanyak. Apay ayang nga ultimo ipapan ko ijay balay dananang kat iparit mo. Hamok apag pampambar mo la dananang mo. Ngam kinapudno na. Makisinarak kay tila kay nga ex mo. Unay kamutan, nagalas mo't ti pagkitkitaam kanya kon. Apay, awan pa nagtalok mo kanyak nga asawam. Awan. Marigat tagtaltalak itan, taadon ti ampang itaapanawon. Di nakiramraman ata sa anak mo't nga ampang. Anya saan? Kat no inaram ka na namidwa, inaklon na kadagusan. Amok a weakness mo ti lalaki. Iso nga awan panagtalit ko ken ka. Anya, yag mo nga ro ti cellphone ko, tawagak dananang. Awanan ti cellphone ko, inlako ko, igatang ko iti bagas. Awan bagastan. Anya, Amo mo, tadya akong nagabrod. Tadi ka kaya ta panawan. Ta sigurado ngay sukatnak no panawan ka. Kanjak mo't makatrabaho, tadyak kayat ti pumanaw dito balay. Masapo lang mabantayan ka anay bag. Tanay, amangan na da pa umayam alalaki dito balay. anya. Kumusta ka dito yan ngay anak ko? Di kay mamumay je balayan. Agyaman nagtimay kayo nanang. Nini. Agsangit ka matan. Kanape ang kasta tilangam. Naguunag dagita matam. Nagkutong ka. Wano aginaw ka. Sana nang kanayon na kamapuyatan. Takanayon ti panagapamikin ni Johnson. Anya? Uray rabrabi, apapaanak. Agimimon iti angin. Awan matrumba nga pagimunan na. Ngam tilay bagbaga na. Pagimunan na ti ex ko. Kandag iti lalaki ang makita na makasaritag dita parangan. Anya? No kasta? Naimon ni Johnson? Wala na. Manjakon. Jak kayat dito yan. Yawid ako, nanang. Ay, kwa. Apay kabkabilan na kaya. Una, kanayo na. Agbababawi ka na kiasawa kan kwa na nanang. Da kayon tumang aming. Ha? Dinurugan dak to mata mga klon kan kwa na ite. Anya nga ita.
Ni Arturo lang ko man tinakiasawa akide. Ay, awanan Nagkasardan ka ni Paula. Kanayon, ti pa nagturda ija abroad. Nakaragragsak da nga road, tunggal masabat ko ida. Da kayong tumang amin. Baso niyo da ito eh. Baso niyo nanang. Sinidirnak nga rod tanak ko kat jaklatan nagtagtagarita punno man. Nulabsen tagsarita kasla siyak tinangisagmak iti anak ko. Taindaldal ko iti san namot unay nga amam mo alalaki. Inyo man ko nga rod kanya balayan tararamidan ta anak na iti anak mi. Kaya't nagsasarita kami amin. Sinaan ko man tanak ko ti asawa nang nagkarimat ngagbalbaliwan ti manugang ko. Kat di na naramidan ti inaramid na iti anak ko. Kat kasi na iniinot mata nagbalbaliw ti manugang mi. Agingga anaadan day ti talo nga anak. Kat ita naragsakdan asa nga pamilya. Alakastan, tigayim mo, Marta. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para iti script kaniti drama to gayamyo, Jenna Almoite. Thank you manan, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello gagayam, kumusta iti tunggal maysa? Welcome kayo kanayon dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngagbuya ka nagdangag kadagiti drama may patpatangata nga manang biyanang kan biyag ti tao at drama. Ket salamat iti kanayo nakadayo. Sakbay man ti drama makablaawa mampay dagiti sumaganad. Da Nelson Bulido, kabayatan ti panagmulmula na iti sibuyas. Ni Aldo Tagi, Ivy Gutierrez kan Mark Jerome Rivera. Manipod man nga rod kanikab sa tesa sa napod na nagan tintay drama kasto ti konana. Dear manang biyanang, naimbag nga oras mo. Gapoy ti kinarigat ti panagbiag pimanawak iti lugar mi, kat nakipagnaedak iti balay ti uliteg ko. Iso na lang ang tanatayan ni uncle ko, iso ti asawa na ti kabalay kon. Nabayag ang nakipagnaedak kadakwada, iso kasla dadakkel kumutten nida. Siyak tay babae a super arte. Sa anak met asigod anarte. Ngam idin nakanobyo akita da kwartana nagbalinak meten anarte. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Ante Mare, ada kumadawat nga pabor kanyayo. Anya day tate sa balasang ko. Amok nga nasingpat ka. Agpada kayo iti dadi angkel ko nga asawam nga nasingpat. Iso nga amok nga maawatan nak ante kan. Siyempre, mapatganak siguro. Anya day taya. Kwa, tangay na bayagak matan nga makiiyan kanya yo ante. Kathanak matan nga sabsabali kanya yon. Kasla anak dak matan, di ba? Un ate sa. Ada nga minjay na ibaga idi ni angkel idi na biyag pailaang. Ano kayat ko kano ti agi patakder iti balay konto kat mabalin ka namat itabakante nga pa sa tilo-tiyo. Ay katuan awan problema dita. Ngam apay, addan aya pagbalay mo. Owen ante, adan, tajay boyfriend ko ti bahala idta. Anya, Iso nga no mayat kayo nga ito ti pagpatakdaran me, rugian men. panagkunak, nasaysayaat no agkasar kayo pa'y nga umuna, Tessa. Ay, maudi ka no mati kasar ante. Ay, pasensya kan balasang ko, Saan ko maamasasa irtiriknam, ngamjak mapatgantikid daw mo. Aging gaadi kay pa'y nagkasar itinopyo. Ay, sige nga rod ante. Ayos lang matkait di. Apay ngamin nga ipilit mo nga ijay ti pagipatakderan tayo ti balay. Kat awan mo dagam ijay, Tessa. Ada nga rod di imbaga ni angkal ko idi na biyag pailaang. Mabalin ka no ti agipatakder ijay no kayat ko. Ngam ko namat di asawa na nga ang kasarta pa'y ka no. Bay-bay amon, no di na kayat. At damat ka din nakita kalutay. Marang matawaran pa'y da jay. Ayan na nga data nga banda. Dito imot la lugar. 5 minutos ti mapagna manipod iji balayo ka dantim. Ay,
Mayat nga rod at asidag matlaang. Karubatan tumatlaang ni Antek. Ay na, napintas to siguro ti pagbalinan ti Mar-Aramid a balayo, Maritesa. Ay, wala mare. To istores. Kusina kan salas ije baba. Kat pasigmat nga kwarto ije nga to. Kan paikak to iti teres na. Ay, wow! Nagpintasan. Ay, naimbag ka pa eh. At danton balayo kinilakay mo. Naimbag ata ni Alfonso tinatumpungak. Tano sa bali lang, Baka mangurkura nga sakpay lang nga ginganatad ta. Naimbag ka pa eh. Da kayon ton ti kapintasan iti balay dito'y lugar tayo. Haanmat. Ay, bagbaga pakit din nila kaya ko nga pa na kano iti swimming pool nga. Hanan ko nak tagastos lang. Aya, apay, anya trabaho nila kayo mo. Hindi iti komporme. Aya, ay na, nakaapapal ka mare. Napintasan ti biyag mo. Saan kan ang makipurpurdiya akas kada kami? Ay na, si kamat, gagangay na Katagbiro kamat ngamin itibak ng atap no pumentas matimbiyag mo nga kaslakan yak. Ay na, baybay aman tabak nang. Uray saan abak nang, basta nasingpet kuma. Kan ayaten nak aginggat inggana. Ay sus, praktikalan tibiyag tadtan. Urahan mo nga ayatan basta big time. Aklo nam kay din. Mapraktis mat ni ayat o no masursuro nga kunada. Tesa, honey, mapanakaon. Ay, agananad ka, hane. Agan-anad ka mo, tani. Kat kaano ka manan nga agawid ngay. Intun lo may alawas manin, Aywan, ginatang ko amin na materialis ti Mar-Aramid a baleta. Ilutwam to nagiti trabador, wan. Sure, hane. Kan, ato iti alawas mo. Ay, na, thank you, Alfonso. Honey, I love you. I love you too, Tessa asawa. Magdamagak manen, Tessa. Kaano ti plano yu apan nagkasar iti nobyong balasang ko? Balay nga rod ka no, te ununan may nga ramidan, ante. Sumarunon to data kasar. Oray saan nga ing grande, Oray simple laeng. Anyat serbim nga kasar nga no simple laang. May mayat ano yung grande tapno hape. Kan may mayat no ada balay me. Numalpas te kasar me. Tapno lumasin kami nga dagdagusan. Ay uwan, hangkayon nga aglutluton yan te. Taag pa dilibra kay te kanan tayo. Kakaiso na nga ini kanak de boyfriend ko iti kwartak. Iso nga agpa-deliver tayo man iti kanan tayo. Han kayon nga aglutluton niya. Ay katala, makaamu ka balasang ko. Lumabasak pa eh, Maritesa. Ne, papanamanan nga mare. Kat as usual inakmanan makitangdan nga agdalos. Ay, naimbag lakit din ta. Nag-retire ako iti kasta nga trabaho. Uwan nga rod, naimbag ka pa eh. Nakabanikas ka laangan dito yung paraangan nyo. Or-orayak nga min jay impa-deliver ko nga makan. Iso ti ipakan ko kadagi jay trabaho. Kanan may matanakan ni Antek. Ante, urnungan nyo amin nga murang tayo ta umay aglaba ni Mariang. Apay. Katangda na ka. Hanga kayat gamin na Alfonso nga agbanban nugak. Iso nga ipalabak man nagidya murang tayo. Anya? Kakaiso na nga dahin tadya boyfriend ko nga pagtangdan ko nga aglaba. Saan mo't anarigat at trabaho ti aglaba balasang ko? Imbes apanangdan mo, urnungan Ay na ante, amok tar aramidak. Iso nga handak man nga isursuro. Anya pa lang ti urno nga kaya katadamatan balay may kani Alfonso. Kati agbalin nga anak yun to Isa ganaan nyo. Nilakay kun ti makaamuitan. Iso ti agurno nga haan nga siyak. Anyat serbite itad na nga kwarta kanyak ngay no hang ko nga gastusan. Parparigatak kay din ti bagbagi kaon.
ante, tangay na alpas matanti balay makana Alfonso. Agihan kami ijayan. Panawan na ko, Tessa. Ha nga bale, ante, ta si daglang mati balay yung manipod ijay. Kan, haan yung matgamin nga kayat idi nga ito ti pagpatakdaran may ti balay. Ha? Ngamahan nga balin, baka pampanunutan niyo nga maditinakam ko. Haan ante. Ti punto, kat nasaysaya at no agkasar kayo pa'y ko mga umuna. Uwan ante. Sumarunong nga rudeta nga mapasamakan. Sapay masikukan. Kati somat. Igidan mento na dya kasarno pabunyagan mi dato ipas ngay ko nga ubiyang. Naimbag nga oras mo tisa. Naidakil mo tachamon. Uwan leta, dandan ni ak ngamin na ag-anak. Ay, iso mga lagayam. Ay wan, umaya man naglako itinatang. Mangkita kan itigatangam. Agdudumaan natang to'y karga ti basket kaw. Adda pang pakbad. Adda pa'y bukal ti kardis di takan daduma pa'y. Ay, pasensya kan letang ijay grocery ijay multi paggatgatang ako ni tinatang. Ha? May maya mala na ito yata prisko. Kan nalalaka pa'y. Ay, haan. May maya ti jamol. Tamas presentable nga paggatangan ni ijay. Kan sigurado nga napintas tila ko da ijay. Nalatak nga mul ko naman. Iso nga sigurado nga quality amin nga lako da ijay. Ha? Iso nga pasensya kanya, leta. Hanak nga gumatang itilakom. Hello, Maritesa. Umayak man naglako. Ni, aglaklako ka matan, Lloyda. Wen, tani, awan mo't pakipurdiyaanan. Iso nga aglako-lako akman kitdi. Anya nga'y matdagita lakom. Agduduma, adda sabon, kartib, sagaysay, kun adda pa'y gayam paypay. Di mo't mahilig kang agpaypay. Apag iso, tay paboritom akolor daytoy, violet. Bagbagay mo daytoy apaypay. Ay, hanak kon ngagpay-pay-pay. Ha? Ada nga minan aircon me. Iso nga hanak kon ngagpay-pay-pay. Anya? Kahit usaram ano kasjay arumwar ka? Ay, damat portable fan nga usarak no kasya nga rumwarak. Ha? Ay? Talaga ang na-upgrade amin na gamit mo na, Tessa. Hanga pa nagpalastog ta, hang ko nga ugalit agpalpalangguad. Ngam, ay, hamat gamin nga maliklikan ti pa nagbaknang ko. Ha? Dahito nga rod wall clock di gatanga mo. Hanak nga agpalpalastog, kunak manan ngam kagat-gatang ko itirilok. Iso nga hang ko nga kasapulan data. Agbalor ititin kay dati rilok. Dati man kitam. Wow! Nagpintas mat day ta arilon? Ay, imbag ka pa eh. Talaga aswertem ta nakatumpong ka iti big time nga asawa. Ado ate agkras kanya na, kanila kay ko. Ado dagiti agkamkamat kanya na. Ngam siyak ti type na, siyak ti pinili na, ta siyak kano lang ti love na. Ay na, nag-cute ti anak mo, Tessa. Nan, ubag man man. Ay, Hana, agatlingat ka. Kadigdigos ta anak ko, ubam kay tin. Yung kapay matagdigos Ay, Baka nga may naguyak, no, makalang abi tinabang ha? Si kamot. Sa anak mo't anabang iya. Naglingotak labas si. Kanhan mo nga iyas asidig tangiwat mo itaro pati anak ko, Masang awam. Hangkan samat nga nagtutbras. Ay, una yan. Ala, yung kagdigos kay din. No, kayat mo nga maubat anak ko, agdigos kapay niya. Pasensya ka na, hanak nga agin aarte ngam para iti anak ko ti pampanunota. Uy, Tessa! Umay ka gumatang itilako! Ni, Leta! Adamatan pwesto may tiwagwagan ito'y sentro. O no, makitang tangdan kalaang. Sales lady ka ito'y. Abangan, di ni kabagis ko na ito ngam sinublat ko. Di na mangamin kaya atin. Umay kagpili ni tibado ti ubeng. Ado tinyo arrival abado ti maladaga ditaw. Igatangam dyan na mo. Ay, hangko nga pagbadoan iti wagwag dyan anak ko, Leta. Ni, napintas mo dagiti lakok. Brand new pa dagita daduma,
At dapat tag-price da na kita. Labam lang da kita. Anan, brand nyo te, ipapabado kay anak ko. Baka nga may nag-allergy no, wag-wag te ibado na. Kaglabam, ha? Oray malabaan da ta, wag-wag lagta. Ha? Sige, mapanakuntaan eh. Baka agsang-sangitan dyan ako ngayon, batik ka niya antek. Grabe nga ro tinagbaliwan da di agayim ko. Manipod na ki asaway ti adda mabalin na lita. Nalabos mo dahi dyan, Tisa. Kunang mo ilan nakaraman nga niyan. Karugay na pa'y ka dagiti wag-wagalako kaon. Ay na, saan la dagiti lakong ti karugit na. Uray dagiti lakok. Liblib yan na laangan. Upgraded nga min aminin akagawaan na. Ay, sa bagay na pintas mga minje balaynan. Pati taraon na. In-upgrade nan. Saanin nga agsidsida iti saluyot kan okra. Wano anya pa'y anatang dita. Pasig akar ni ti sidsidaan na itan. Di na mo tinasaya at makan no kasta. Nagitintupay na dumababa nang natang ti kaya da si daan. Un nga rod ah. Di pa'y agluton tapasig a-deliver dagiti taraon na. Ay, anyan. Nala, biyag na makidi da ita. Narigat na biyangan. Tiladyak magustuhan. Tagibasitan na dagiti lakok. Kadurman na mutan. Un nga rod ah. Kunamutlan asino akabaknangan nun. Nagbaliwan anamin pinsan jay gayim ko. Tessa, kita ba si Ter Aramidem balasang ko? Tanay, makaliplipat kansan. Makaliplipat ngay bagbagayo matante. Wan at ane, nagbalbaliw kamutun. Kunamutlan asino kan akabaknangan, Tessa. Ha? Ado ti mangibagbagaan nagbalbaliw ka kanon. Kadurman mo pa yun, ti makistorya kadagiti kalukaran tayo. Asino mat ngamin ti hanga madurman. Nagbabangsit da. Handa pa yung agtutot bras. Kursing da. Handa nga agdigdigus. Kita ba si ti panagsasaumbalasang ko. Sana nasaya at ti kastangar aramidem. Paglastog mo mutin ti panagduras ti biyag mo. Sana kasta nasaysaya at matlaeng no agtalinaed ka na pakumbaba. Di ka agpalpalangguad tamadi ti kasta. Ay na. Awan bibiyang ko iti ibagada. Basta siya hanak agtaktakaw. Hanak agkupkupit. Pagrigrigatan di asawak ti kwartame. Awan matisagsagasaan mi nga sabali nga tao. Asino kumadagita? Isudaya ti pakibagayak. No, handa nga kaya ti ugali, kaan laang. Awan bibiyang ko. Hanmat nga isuda ti mang pakpakan kanya. Tisa, bakit? Agawid ka pa lang inyo balay dantem. Dua kayo iti anak ta. Ni, apay nga pag-awidan na kay Jengay. Sumangpot ngamin na kita'y kakabangyak manipon amron. Kan umay na kiti dadakkel ko. Kat, anya ko mga inumay da. Mayat kay di ano adakid toy. Tapno mamamok mat isuda. Iyam amukan tumat laeng. Awan ngamin pagturugan da. Ipausar ko ti silid ta. Tayo jay salas ti pagturugak. Anya, akat umay ka nga ron mat ije balay da antek Datayon ti mapan ijay. Uy, sumarunwag to. Basta umuna kayo ng mapanijay. Di kay pala umay dito yung orayam ti text ko. No mabalin yun ti umay dito balay. Mabasak itay ijay balay yo, Tessa. Kunam nga ado ti bisita yo akakabagyan ni Alfonso. Ngam awan mo't ado atao ijay. May samot la babae ti adda ijay. Padak abakot. Ni, ay, baka isunday jeje na nang naante. Apay, di ka mapan ijay. Tapno maam-am mumot jay katugangam. Di mon sapay nakitkita apulos. Ay, talaga nga haan Taada yung mat ngamin jay lugar da ante. Kating kakitaan Ay, urayak pa'y ati text ni Alfonso. Kuna na ngamin nga urayak ti signal na no mabalin kon ti mapan ijay unuhaan pa'y. Nay, apay masapul aya. Isumot ngamin ti imbaga na kanyak. Aya, ang madlaw abak ng jay inana sika. No inana day jay
Napudaw ken nalukmag a babae. Di kulor ti buok na, ken nagado ti alahas na. Aya, Kaslamot dunya ti langana. Apay, talaga abak ng da Alfonso. katuan ta nakapatakder kami nga ro diti balay me ante. Kat kaano nga'y ateksan na ka ni Alfonso, wano data ti pumasyar ijay, tapno maamamok mo ti ina ti asawam. No ngay agungat na Alfonso, awan pa'y matgamin text na no mabalin konti agawi di jay. Ay baybay am tateks na. Mapantakit di, mga wita iti nateng apasalubong ta ken prutas. Naimbag nga oras mo kabsat, o may kamiman. Ha? Sino kayo? Asawa ni Alfonso to'y kadwag, kaanak ka, ni Tessa, ken anak dato'y ubana. Ha? Asawa? Salawasaw kamat abak-bakatan. Ha? Anya nga asawa? Katno siya ti asawa ni Alfonso. Anya? Alfonso! Umay ka man ditoy! Alfonso, honey! Ibatan na, Alfonso! Kundi mo papanawon dagi dya at tao. Tasaan kami pa'y analpas. Hari, agparbang ka kuma. Anya ka kari, pimanaw dalang arudan. Apay alinuko na, Alfonso. Hani, jak ay ayatan da dya babae. Si kati love ko. Nang nagmumad, si kati pinilik. Jaklaim pagarup amay turad mo nga aramidan ti kastoy kanyak, Alfonso. Pakawanan na ko, Mari. Promise, sana na maulit na dyan. Si kati love ko. Si kati pakasarak. Pakawanan na ko, pangasim. Awanan ba na dyan Alfonso? Inalilaw na kante. Ay, naklaatak mo't itinaduktalak balasang ko. Jak ninamnama akastoy ti mapasamak. Kasano kami ni anak ko ngayon, te? Ay, isumot laadi na ka maikasar. Tanda mo gayam asawa na. Diya ka mo daramid akon. Mabayin akon nga rumorin to'y balay. Ala, nadamag mo ti may papankan ni Tessa? Walita. Ala, asino ti mangi pagarup akastoy ti pagtungpalan ti amin. Ala, kasla jackpot dyan si ka. Kat, adapay lang at tadagi dyan nga agasawa ije balayda. Adama nakapaskil ijay gate da for sale. Ah? Ilakudan jay balayda, Tessa? Balay da Alfonso ko nam Wan, ilako da siguro Ay, bak nang gayam at talaga di asawa na Alfonso. Iso ka no tinaggastos iti day di balay. Ay, isumot lagayam Ala, kaasimot ni Tessa Isong tinayaw awan. Wang nga raw. Ay na, nagmayat ka kuman na sidir-sidirin. Kapoy ti kinalastog na itinapalabas. Saan man langan, nakasimot. Ala, baybay amon, Lita. Di mon sidirin. Andi nga yun takit di, nga oray kas di timpakpakita na iti kanlabas. No kasta, nalakon jay balay da Alfonso, Tessa. Uwan Lloyda. Iso nga sa balin tagi iyan ijay. Jay nakagatangan. Ay, good, kasanon ti anak mo. Anyat ko na ni Alfonso nga Hang ko pa'y nga nakasao. Tama ni po idi may di asawa na kat hanan nga nagparparik na kanyak. Hanakon nga pinag-anano. Kaslaan na kami nga mamoy ti anak ko. Good, jay la suporta ti anak yu kumaa ti kamatem. Hang ko nga rodan nga makontak ni Alfonso. Anyan. Una yun tinagtungtong palam, Tessa. Ang ala, di ka mapukawan itinamnama gayam. Panubok la day ta itibiyag mo, Mare. Agyaman na ka, Mare. Kaslak pa yung lumnad itibain kanya yun.
Kababain na gadyain sa usawang ko ini kanya yun. Naggapuam, Tessa. Napanak gimatang iti bado ni bebe, ante. Nay, nagadumo dagita ginagatang mo. Naimbag man taad daing gatang mo. Ay, nalakala ang dagito, ante. Ta, sigunda mano amin dagitoy. Ha? Nukasta, kayat mon tiwagwag. Kapilitan ta isulang matinala ka. Awan mat igatang ko iti brand new. Tawan mat pangalaki ti kawartak. Ay, ayun na. Tabi na ibayan na kayon ti ama ti anak mo. Kan saan na matgayam a kwarta tininted na idikan ka. Kwarta ti asawan na. Wen nga rod Kababain ti pakasarsarita ak ito, ante. Mababain ak kadagiti tattao. Karkaro dagiti inis small ko idi. Ala, pagpampanunutang dayta, balasang ko. Daytan ta ibagbagakan ka idi. Narigat agpalpalastog. Anya ngay ita, di mo ninamnama akastoy ti pagbanagan nyo nga agina. Ngam anya nga rod, napasamaken. Adda ditan, iso nga aklo namon ti amin. Ay, agawit kami ni ije probinsya, ante. Tama ba inak ito yan? No, lumabas sa kay gestor. Siyak, tikit kita anda. Agsubli ako ni ije probinsya, ante. Iawit ko ta anak ko ijayan. Kat addaken ka dayta Tano siyak, okay laeng met no agnaid kayo latta dito'y balay. Kayat ko mababainak nga ron ito nga talagan. Iso nga agawit kami ni ije probinsya, ante. Nagawid kami nga rod iti probinsya mi kat makitang tangda na kamakilaba ka nagdalos tapno daygatang ko iti kasapulan ti anak ko. Nagrigat gayam tagsao iti patapos ako nada. Tanarigat ti manglamot iti bukod asarita. Nagnakmak day dyan napasamak kat pagbababawyak iti kastaunay. Alakastan, tigayim mo, Tessa. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos pare ti script kan pare ti drama ti gayemyo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello gagayam, baro man na nakapadasan ti mga ganyo dito YouTube channel Jenna Almoite Drama, dito drama ama ng Biyanang. Ngam sakbay ti amin makablaawa mampay the song Lilisardo kan amin nakaruba na ngagdengdengag, dita pudok tagudin, kastamatan kanila kay nakagawad Robin Lizardo. Hello mat kani Eduardo Pogi dita Santa Maria Ilocos Sur, ni Rolen Ragindin, kani Virginia Lapada dita Japan. Manipod man kani Kabsat Guring sa napod no anagan tintay drama, ket kasto iti konana. Dear manang biyanang, talo ababa iti anak mi kan nila kay ko. Adda natalgad at trabaho ti inauna nga anak mi. Ket gaputag susweldo iso ti obliga kamang tulong dagiti agad adal pay akakabsat na. Rogyak man nga rud ti agsalaysay. Adto ti gatang yu iti bagasyon nanang. Ay na, agyaman naklaunay dali anak ko. Dayta ket ti kayat ko kun ka. Nalaka ka kasarsarita. Ket kumusta nga iti panagadal ni Miling? Okay lang, mat. Dandan ni aktor puson. Nangangato dagiti grado na sika. Ay mayat nga rod ano kasta. Tapno saan nasayang ti kwarta abus-bus-busen na. Ay katun di ka madanagan tanalaing ni ading mo. Isu arumbeng la pagadalam. Ket kasta mo ta talaga tararamidak nanang. Palagip laeng Ay, nay, di ka pa'y makias asawa Aging gaasan na makaturpos di kapsat mo anak ko. Ay, anya pa'y ngay. Wanan Awam mabalin ko tatimot kayat yu ti masursurot. Anya nga ti plano. Kaano nga kalay sa ta? Ay, aguray pa'y Ignacio.
Aginggat ka ano nga agurayak nga eh. Adamat nun ornong ko para iti kalay sang arapaap ta. No agturpos ni Miling iti kolehiyo, mabalintan ti agkasar. Kasta nga ti saritaan may kaninanang. San abali, makatawin laangan ti urayan agturposan ti kabsat ko. Ay, ala. Awan maaramidak no kasta ti kunam. Kapilitan ng agurayak ah. Ay, agyaman nak tamaawatan nak, Ignacio. Agturpusan ni Miling intun umayabulan anak ka. Wen nga rod, ay na, kamaudyanan na tatang. Anyat plano yu kun ni Ignacio nga ay. Agkasar kayo ka din, kalpasan ti graduation jay aday. Kasta titulagan mi kaninanang, tatang. Nasayat nga raw no kasta tapno makapagsimpa kayawn. Wen nabayag matpiman na nagururay di tao. Wen nga raw. Agasam nga na sakripisyo na para kin ka anak ka. Mariknak nga rod anapod nun ni Ignacio kanyak, tatang. Awanan makunak itinobyom. Talaga amay ka rin ni Ignacio para kin ka. Kaya't kulauna ay para kin ka anak ka. Maragsakan nakparakan ka milingan akaw. Nilaangan Jimmy na ti saan pa yan nagturpos. Ay, wen. Asino gayam timang padal ka ni Jimina, nanang. Da kayo akin manang muadalay. Awan pa'y matrabaho, nanang. Agboard agsamak pa'y Awan parikot dita. Noon pa'y trabaho. At damo ni manang yudali. Saan abalay, tadda na talgad at trabaho na. Dayjay laang no kunadang agkasardan ka ni Manong Ignacio. Ay makauray day ta kasar-kasar. Ano san ni Ignacio ti aguray Iso ka timang dadaal iti arapaap kon para kada kayong anak ka. Saan na mabalay? Nang agkasar kami ni tinobyo. Nagkuna mabalin yun ti agkasar. Da kami tinagdesisyon nga agkasar kamin. Ay saan na mabalay? Ni, apay ngay, nagturpos mo't ni Miling. Una, ngam saan pa'y mat nagturpos ni Jimina? Ha? Sika, tinamnamaak amang paadal kan kwa na. Iso apang nga asimat, tadi ka pa'y makias-asawa. Apay no ni Miling matantimang paadal ka ni Jimina, nanang. Awan pa'y nga rod trabaho na. Kita umasaan pa'y nag-board exam. Nanang. Sana balay, taubing ka pa'y. Makauray day takasar. Imayak, takayat ko ti makisarita iti personal ka na kayo na. May papanitian niya ti umay mo ibaga. May papaniti plano mi kandali apa nagkasar na. Dagulit ka matan niya. Panubusan da kami kuman ka ni daling agkasar na. Apay, saan nga imbaga ni dalikan ka, timbaga kan kwa na? Mabalin na tamat at tulungan na dagiti kakabsat na, kalpasan ti kalay sami. Ay di kagapura. Manula ang matitawan nyo. Kan maysa, no agkasar kayo kan dali, gastos tumananday ta. Nana, No imbagak nga aguray pay. Tulungan na pay, dagiti kakabsat na. Di yu ipapili, ti kay kayat yaw. kasanungay dali. Saan mo't akayat ni nanang mo nga agkasarta? Makapasuron mo ni nanang. Ibabawi naman ang tisaritaan mi. Anya ngay nga rod. Pagadalam latan ani Jimina. Agurayak manan iti mano atawin. Okay lang kadikan ka. Wanan ninanang mumutan tinang ibaga. No kontraek. Amangan no kunaan na anaalas ti ugaling. Amangan no guraan nak. Narigatan. Ay, nala. Bayam. Tano agturpos ni Jimina. Agkasartan ton. Madanagan lang dali. Kasanon no makaturpos ni Jimina. Kat saan lata akayat ni nanang mo nga kasarta? Uray kontraan na ta. Uray babawi naman ang tisaritaan mi. Sigurado ka matuloy ang ti kasarta. Namin anumot na naitantanday ta kalay sa. Sigurado ka Wan, Ignacio. Tulagan is tulagan. Di oray guraan na kun ni nanang no bilang lapdan nak tumanan.
Umadanen ti panagturpos ni Jimina nga anak ta, bakain. Wan nga raw, naimbaglakit din ta nagagat damot piman nga giskwela. Kan naimbag ko nam ata danidali amang tultulong kadagiti adina. Ay na, pagrebangan na dayta, ta isukat nga raw tinaon na. Tanay, nakurapay ta mo ngamin. At damot ngamin sadsadot mo. Ada sadsadot nga. Amo may nga awan daga aso kaya isa ang makitang tangdanak laang. Makapasakit kamot nga agsasaaw. Uray nakurapay tayo, no alisto ka kumang agbirok iti kwarta. Bumak nang tayo. Ay, jak amukin ka. Nakias asawa ka pa ilang arod kanyak. No kastamot lang ti kanayon nga ibagam. Jay baknang kumangamen ti nakiasawa amiday. Day tanto mo ngamin kinagwapom tinakaulawak idikon ka. Iso ajak pinili jay baknang anagaram kanyak iday. May mayat gayam at talaga no bulsa ti pilyon ang makiasawa saan arupa. Kamaw dyanan na, nakaturpusan ni Jimina, nanang. Wan, ngam di mo pa'y mabalin ti makiasawa dali. Ha? Ay, sana ya atulagan tayo kat mabalin kunti makiasawan nagturpos ni Jimina. Baybay ang payladay ta atulagan tani. Kita man ti balay apag nanaudan tayo. Ha? Apay, di ka maasyan kada kami kantatang mau. Awan makukwarta me. Awan pagpatarimaan mi dito'y balay tayo. Ay, da Jimina kan miling matan ati makamo amang patarimaan iti balay tayo. Naginggat ka ano nga raw nga guray kami. Ang mga numatay kami kat saan pa'y anay patarimaan ti balay. Katurturpos pa'y lang amin ni Jimina. Kini mo miling at da kanuyur urnungan na. Diyak amu ano anya tigatangan na. Naimbagkan ka tawan ti ur urnungam kin saan ka naimut. Iso apang nga asim. Di ka pa'y lamaki asawa anak ko. Apay mo't akasta bakat. Noon niya tinagtulagan niyo ko ni Dalay. Di mo kumamot ibabawi Di mo makita to'y balay aya, Oscar. Marmarga ayon. Saan mo na responsibilidad ni Dali ti mangipatarimaan iti balay tayo Uray ata nasingpot kung saan anaimo. Dakkel tinaitulong ni Dali kadata. Isa panawon mo tapno aramidan na dagiti bana gamang paragsakken kwa na. Dagiti plano na para iti biyag na. Alaman nga raw, gumatang kay ti materyales, tapno matarimaanen ti balay tayo. Pangalaak ko may ti kwartak ngay. Amumad asimro ti rayumak. Sa anak-anak kapurdiya iti manungaal daw. Sumanao ka. Awan mo nga rod may tultulong mo. Mabalin pa'y maita pag naidan ti balay tayo. Apay ngamin nga ipilit mo nga ipatarimaan kat mabalin pa'y maita. Ay basta, kaya't kumot kuma at ay presentable apag naudan, tapno mayat matibuyan na. Naliday ka mait anak ko. Makapaliday tumot ni nanang tatang. No siyak nga amam. Okay laeng nagkasar kayon kan Ignacio. Suportaran kayaw ita niya man na plano yaw. Mano atawin matpiman na nagururay ni Ignacio. Ay, wan nga rod Mapanan titawin. Sana mabalin at pamilya tayo latan ti priority time. Amaok nga da plano yu tinobyaw. Kat saan ko alap landay ta anak. Agkasar kayo kidain. Ang mga nuguraan nak ni nanang. Bayam agumura. Sana mabalin nati kayat nati masursuraw. Aglablabos mo tan no daduma. Demanding launay na niyang inayaw. Ala, tulagan tayo ti kasaryaw. Di tayo ibagbaga ka ni nanang yaw. Siyak, ti makaamaw anak ka. Nakita yung ka din dayto, nanang. Anya dayta. Invitation card para iti umadanin akalay sa dama ng dali kan Manong Ignacio. Anya, makiasawa ni manang mo? Di yung amo, nanang. Na, diyak amo ti may papan iti dayta Talaga amot na diya kabsat mo Natangken ti ulo na.
Kunak matasan pa'y ang makiasawa. Kanapa'y adidem pakada kanyak. Nagalas ti aramid da. Nagkuna ang makikalay sa nidalay. Apay, tinulag yaw, ti kasardadak da kayo. Didak inramramanag. Desisyon da day ta nga gayan ayat. Awan karbe nga mamanglap pa di ti kayat dang aramidain. Sika ayat agastaws. Saan may... Saan nga rod ama palin? Tasaan pa'y anay patarimaan to'y balay? Apay, di ka makauawat. Ay, Oscar. napangaasiman ko rin. Di kag balay na kontrabiday ti dayta. Mangibabain ti kastang augalay. Di ka lagbain. Bumakitain jay anak mau. Kasanaw ang makaanak iti adaw. No kanayon mo alapdan ang makiasawa. Di ka agbalay na managing bubukaod. Panunutem ko mama ti masakbayan jay anak ta. Nakamisuot ka manan bakay. Alangan mo't nga umisumak kat sa anak nga rod anaragsak. Kasar ti anak ta ita. Umisem ka mo uray pikay. Tapno sana nakababayin kada Ignacio kan kada abalayan. Kasano ko maamakaisam da tao? Kat masurunak nga rod, tunggal makitkitak ti panagrup-rupa day nga Ignacio. Apay aya akaguram ti manugang takot nagsingpay. Wen ata dinadaul na ti planok, agraman ti balay, saanon anay patarimaan ni Dalay, tagapuramot na diya tao. Kahit manumot na natawan nga inururay na ti anak ta. Ay basta, kakurkurak na diya lalaki, isot dimteng ariribok iti pamilya tayo. Anyat kuko ngay ko rin. Di ka umay aya. Ijay, Itayan ti apo ko ta Nakapas ngayon ni Dalay. Inta kitaan ti apo ko ta. pagan anok ti umay. Di mo kaya ta makita ti apo ka Ang mga numadadaal ti aldaw ko, numakitak ti panagrup-rupa day nga Ignacio. Si kakit di mo't bakit. Adan apo ko ta ngam kasta kapailaan. Ag-move on ka ka din. Masurunak nga rod iti manugang ta. Numapan ka laeng. Ninanang ngay tatang. Di naman kaya ti umay. Apay ka no. Di na ka di kaya ta makita ti apo ko na. Jak amaw ka ni nanang yaw. Kasla panunot ti ubeng ti panagpampanunot na. Aging ga ita, saan pala nakamubaw no ti panagkasaryon ka ni Dalay. Di na pala maaklawn. Anya? Ay nga baybayan yawn. Di yung ikaskasaw jay inayaw. Tapat siya ka makaamiris tumutlaang na jay. Hapay anarabyan ka. Anya kumaita no narambianak. Awan matrabaho. Anya ti inararami jo ijay aya. Adua, nagbanding kami kada Ignacio. Anya, Nagluto ni Dali itinaimas ang nagsasangwan may. Nanganak pa isakbay ang naghawid kahit asino nga iti karuprupa ti apo ko ta. Ni tatang namot. Naimbaglangan tayak napan. Sigurado ang madadaal ti aldaw ko numakita ani Ignacio ti karuprupa na. Anya ti ekspektaram ngay. Natural ani Ignacio ti karuprupa na. Tay sukat nga rod ti amana. Alanga na di karuba na ti karuprupa na. Ay, agtal na ka! Sa anak ang makirabrabakan ka, Oscar. Awan mood ko. Tang, yagmi mampay ti apo ko yo. Da kayo kumapay lang ti makamo ang mga awir. Sumrak kami iti trabaho mi nga agasawa. Wen, awan pagdanagan niyaw ta saan mi abaybay anti apo may anak kao. Ninanang ngay, ayan na. Aday di kusina, madama tiluto na. Malangaron. Patuluyan min. Pakibagayon tulatan ka ni nanang. Pumanag na ka goreng. Lumanabas ka dito nagtugawan may iti apo ko ta. Apay, dakas ay ati magnakan lumabas. Umapapal ka anya. Ha, agindidi ka pala nga men. Amuktumot la kayat mo nga awiran ti apo ko ta. Anya ko mati apalak nga.
Kita ket mayat ti isem ti aputaken ka. Kaya't namay ti makiayam ken ka. O baemot ngamin Oh, atoy. Alam ti apo ko ta. Nay, Manjak, karup-rupa mo't di amana. ay, nagloko kan. Apo kom daytoy. Di ka man nagkasta-kasta. Kas kalabag type. Wano agkabaw kan, iso akasta ka. Ay agtal na ka, Oscar. Limpyo amok ti bagbaga ken araramidag. Si kasiguro at agkabawag. Happy birthday, nanang. Happy birthday, Nanang! Nay, anyat pizza itaya. Ayun, birthday mo't gayam ita. Nay, apay nga, analipatan nyo ti kasangay yun, nanang. Aywan, atoy, regalo ka na kayo. Nay. Alan, awatan yun. Regalo ni Ignacio dayta. Tano siya, awan regalo kada kayo. Anya, ay kat, agyaman ak ngarod. Anang, nay, apay ngagsangsangit kami lang. Jay asawa ka, kinabil nakmanan. Nagapa kami, iso apimanaw ako ni Jabalayda. Anya, ay agram day tatawa. Sinaam ngaminan, idarumon no iso. Jak idaruman, basta sinakon. Malah makamuka nga raw. Wen, panawa mo. Awanan ba inday dyan nga asawam? Napanan ni Milaing. Nagawid manen ije balayda. Inawagan la dyan asawa na. Napanmutan. Kunak man no sinaanan. Sinublian namanen Agpatpatinggan sa mula iti sa o dyan anak mo. Awan mo't mataktak deran na sa una. Oh, adaawag mo. Ni Jimmy naman. Anyaman nga tantibaga da ito nga anak ta. Ni, anyat sangsangitan nyo, Nanang. Nagijay adim awan pa'y umno anak asawaan daman. No saan nga artag babayro. Kadayon da nga agapa. Pasaray kabilin da pa yun nagijay adim anak ko. Ala, apay ngay. Idarumdaan no kasta teraramidan da. Di da nga rod maiturad nga idarom dagiti asawa da. Agsina da, inton kwan, agsinublian da. Anya? Nagbabastos pa'y dagijay nakiasawaan da. Awan respeto da kada kami kan tatagyo. Kastaya? Naimbag pa'y kini Ignacio nga asawa am tawan problema kan ko anak ko. Ay, day tamot nga ro ti pagyamyaman anak, Nanang. Ngamin nasingpot ni Ignacio. Awan apulos ti makunakan ko na. Wan nga rod, madlaw asaan kang agkunkonsumisyon iti asawam, tanagmayat ti auram, kasla imubing ka pa'y anak ki asawa, ad-adda mintas ka, saan akas ka dagijay kakabsat mo, kasla bakbaketandan nga adayong amsika, tamais stress da mo ngamin akanayon, kasla bakbaklayan dan ti sangalubungan, gapoy tinakaro a problema da. Nanang, adda sobra ang materyales si Balay. Ipabunag kunto dito balayaw, tao sa rin nyo. Apay, nalpasan aya je balayaw. Una nang, patarimaan yun to'y balayaw, ta sayang dagi ang materyales. Ado pa'y dagi dyan. Kat nadan to agkurang, ibagayo lang, tagatangan mi para kada kayo. Kinda kami ti manangdan iti agtrabaho. Ay nagsaya atin barok. Nagsingput kagayam at alaga. Ay mababain akin kan. Suri no pinakitaan ka iti saan anasaya at iti kalabos barok. Awan na dyan nanang, lipatin yun na ita. Awan mo't sakit tinagam ko kada kayo. Agyaman at alaga barok. Nagpakpakawanak nga rod iti manugang ko kat impakitak ti panagbalbaliw ko. Babaan ti panangawawir ko kadagiti apo ko kadakwada. Napintasen ti biyag da nga gasawa ita ta malaksid iti trabaho da at dapay agduduma ang negosyo da. Kaya't ni dali nga anak ko ti makuna kakagasatan kadakwada nga anak mita iso tinapintas ti biyag na itan. Alakastan, tigayem mo, guri.
Alaga gayam ditan tinagpatingkaan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Inyornos para iti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot mat lang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.